price action gi video series da taruk suba video ina myam identify wholesale price and the retail price area se jeng mina siko akoina chart ki through the chart analysis tawraga ko akoina kadai mo kadawai da khogi wholesale price area orino aduga karama mafam da khogi retail price area orino ko wholesale price aduga retail price area wholesale price hairaga di mayam na pamnai se kaino wholesale da lobo se kaino mamal yamna hongi da lobo duni natra wholesale price retail price haide kaino khogi namna sine khangi duni ko ado hje khoi wholesale price retail price kamaina khogi price action gi through the khogi indicator yaudana tool sinaraga kamaina identify tawunu yabunu yingsi ko ado ma'am khoina sida market se suppose se chart se kitang pixel halake Tata Motors ki chani ko Tata Motors ki chart sida khoina yeng kanda suppose aina sida mathak ta leiri si supply zone ne lobu yai natra supply zone ne lobu yai atopa mana makha da mula ga ina sidagi makha dagi se ina mukamu sidagi na soibau se ina demand zone ne lobu yai ko supply zone ni demand zone ni ko suppose just example gi ina Tata Motors se lobu ni ko I demand zone se green color hange aduga igi supply zone sina kari color hanse ba red color ko okay yare ko de ma adu hojik se sida demand zone laire sida supply zone laire market se ji kada de lai supply zone gi manung de lai supply zone da gi tara ga demand zone sida jorok pa ya bagi chances da lai na tra hojik se adu sigi lai ba mawong sida khoina sagi aigi retail price area aduga aigi wholesale price area kamaina khangbu ngam duni yeng siko to sida tul la topam yauri ko khogi sagi fib retracement gi tul se koina hai ba kano si gi oina si sin na ba sai ko ai sida draw tawla ki yeng okay koina sida ji u ri se koina se jing du se kaina ka da sagi sida red ki area se si se koina karina hai ba ya ge ha ka da se ai maming thajil la ki ko retail price area ko si retail price area wagere aduga to pamna sisina koina wholesale ko price area ko wholesale price area adu koina pami se kaino retail price area dagi lai ko retail price area lai wholesale price koi retail price area gi manung da koi buy tawgadra natragna wholesale price area da koi buy tawgadra habu question line natra ado koina matam khudi makta khoina laktu se kaino akoina buyer oine entry tawge hairagadi akoina buy tawragi entry tawge hairagadi wholesale price da buy tawbiyo retail price da sell tawbiyo haibni to ado ina seller oiragadi retail price area sidai seller oina sales tawraga sell tawraga entry lakpa yani ko okay sigi matung da khoi aina sida seller oina entry tawraga ai stop loss kada ida thamduino adu ai target kada ida thamduino hai su jengam si to sigi khona karamba tul sin na gani hai kan da khogi sida long position and the short position hai balai ko short position se sai de loge adu ai stop loss se ina pami se hai riba sigi line sigi mathak ta thamu ba ko na dragon ai kada ida gi entry tawdino ko ai entry se khara pick tak na si hendorokpa si candle sigi magi hendorokpa si de entry tawre khala si suppose se aduga aigi sida wholesale price manung sida natraga wholesale price jawba matam sida aigi profit se lawge khala si aduga aigi ko entry se kaigumba ina entry se sigi masagi retail price hendorokpa sida lawge haiba amma natraga na retail price manung sida ai seller oina sell tawrake haragadi sai sigi candle ko koi candle gi entry gi su mathang video nei na rakhi si ko sida koina market se hanjin lai adu koina fajana confirmation lawraga entry chang bujai na tra adu sigi magi koi first entry ko koi gi sida magi sigi koi kan se koi gi supply gi zone se sidagi hendoraga entry lo bujai ko
aduga kanaguma kharna sai magi return price ki adagi top ko kai hanjin touch tawruba mafam ama leiri handasu tarai ko sidagi hendoraga high dharaku sida khogi confirmation ko candle sida khoina sigi oina khoina uri sida khogi kana ma form tawri ko bearish ko bearish hala kana ma bearish khogi engulfing ama form tawri hariba bearish engulfing sigi loisil lakpa ko next sidagi high dharaga sigi candle sida khoi entry lawre khalasiba ko si candle sida khoi entry lawre khalasi high dharakpa gi oina okay aduga agi stop loss e sengna harigadi sida thammo haibani adu khogi stop loss han tawba party haiba amsu leiri stop loss han tawba party sigi khoni jinga kanda asagi agi return price kano si khogi supply zone sidagi kitang ga hengalaga ko charakpa ma swaida thamma me khalase jasai na sidang sigi video sida show tawningi se agi stop loss sida leigani agi profit sida book tawgani haiba nate ko just koina chart sigi matungina aigi chart sigi matungina aigi return price area aduga wholesale price area ai kamaina identify tawgadagi haibuduni ko return price area the wholesale price area se atai kemta nate aigi supply zone duna aigi return price area oiduni demand zone sina aigi wholesale price area oiduni demand zone manungda natraga wholesale price area da koina sell tawragade khoi mangani kaigino da price to maman hong na sell tawragade ai mangani ko adun wholesale price area da de khoi matam khudi makta buy tawgani ko same adugi opposite da khoi na return price area da khoi matam khudi makta sell tawgani buy tawroi return price haise maman atango mafam ni atango mafam du da ina jangsil laga aina buy tawsiluragadi engom da mangani natra aduna return price da khoi retail price area da khoi kaidawni sell tawgani wholesale price area da khoi kaidawni buy tawgani ko matam khuting makta masi kawrisi ko return price area da khoi na tawgadu se buy tawgani ko aduga okay aduga wholesale price area da khoi kaidawni ba sell tawgani ko sell what is tax sidana khoi matam khuting makta sell tawgani yani ko si video sima chadelo sinjarage aduga khogi next ki video dai ko elliott web theory ko elliott web theory kari non jing minase amna important oiba topic ni ko thank you so much